بردوام دکن داویا هفته به همه اضافه بردوام دکن مگوتیر و ملسر مسئله کوه نخوشی کوه باقون امی بر خودنا وانی جوانی دکتر سینگ لوی دره سیامنت اطل بند دامه مبیره لسر به مسئله باقون گلو جالی ام بیجن طبی و تداوی آوی هی چما درد که به نشانه ویچنه ورم به هفره ام قطعین دن سکناندن ام بره باقون پاشجی امی جالی دی وجی به میوان خوی دیره باقون صباح بخیر روزا بخیر به ماموسته دنگم ته بگلو دنگ باشته صباح وجی بخیر برنامه خیر انشالله سپاس که ماموسته مالاوا مجاره که گرینگ نخوشیه که گرینگ دناو گلده ماموسته ام نخوشی تابی گلده به وقت کوه زانن لیم پیشست خوازم پیناسی آویم بحث بکن نخوشی کوه چیه؟ کوه د زمان انگلیزی ده جر دبیجن COPD د ترکی ده جی ده همان واته ده دبین کوه د کردی ده جی دما مروف وان حرفانا و بکن او معنات درد کورت نخوشیه پشکه یا obstrüktif یا کرونیک دما مرد حرف وانا بین بر هف این سری کرتاسیک نپوک درد کوه نپوک د زمان کرمانجی ته چمکی د گلک حرمین کردی ده پیوان نپوغه دما مروف پفک نپوغ د نپخه وقتا بفس جی هوا درد کوه سیستما پشکه جی وهای لوما پیشنیارم بو کوه نپوک و بردمامیا آخفتنا خوده از کوه یانجی COPD بکار نینم از نپوکه بکار بینم و کاوه آگاهتاریا که از دبیجم از بردوام بکم اف چالاکین بو نپوکه بو داناسینا نپوکه بو جه هایداربونا نپوکه جو کدته از ورده دست پی بکم دوره او پرسینو از بردوامی آخافتنا خوده برسف بکم ده سال 1002 ده کوملیان گولده کو ته معنیا پنگاوا لحمبر نخوشیان پشکه یا obstrüktif یا کرونیک قرارک دا چونکه اف نپوک یعنی کوه جبو جواکن پیشکتی ین مینا ما ین مینا اوروپا یعنی ین پیش نکتی مینا عراقی یعنی مینا سوری نخوشیاک ضعف کرینگ لسر تندرستیا مروین آسایی نورمال جبو هایجه هبون دناوا جواکی ده پیک به چه به قرار دا و اف قرارا جی جهلا پنجی دوهلی و هاتیه ناس کرن هر سال مها مجداره ده هفته سیمن روژا چارشمه ده باوایی که همدمی لسرانسرین وان پنجی دوهیلینده جبو هایجه هبون و ببیرخستن و وکاوی هم بویجن بر بچاف کرن و نخوشیه گرینگیاوی به جواکی بده فهم کرن چالاکیین لسر میناوه لسر اکرانین تلویزیون لسر رادیوین لسر مدیاین جواکی تل دارخستن افجیکا وکم ببیجن والله گلک گرینگ داگرتیه اجی گلکی کیف خوشم و نها به زمان کردی از لگل و داخوم و از آگاهی دیدم ملت ما کنها به زمان مفهم دکن لسر اکرانی خو از جبو جهای هبونه از پنگاو گلک مهم دبینم بونا وجی ونجی بونن نافگین از وجی پیروز دکم خبات وجی از وکاوی پیروز دنرخینم پک ام فی نخوشی مراقت کن گلو نشانه و چاوانه شکایت و چاوا درد کفن حتی کولاتی پیدا حسین ام بیش نخوشی که هدی جب عالی بهنه و وان عاجز دکه اره بری و از نپوک چیه از و ببیجم نپوک ده اساس خود نخوشی مدرنه نوجنه تاریخ آوی عجدمین 100 سال عجدمین ده دست پید که به گشدانین پشتچونین
اندستریی کیمیوی ev jiyanan bibêjin modern ya îmmobil wekavê bêtevger sermasê di şoxla hetayê varî piştîvan geşedana ev nexweşî hêdî hêdî li cara ewilî li Îngilistanê tên naskirin. Jê û pê de hêdî hêdî bi taybet salên pêncî û vir de di nav civaka me de jî gelekî berbelav e. Di vir de sedem zêdetir toz, tebar, duxan, duman yan jî gaz û partikülên em bibêjin ê gazî ya jî ka ê kîmyewî bandora neyînî li ser werar û xwinihkirina tendurustiya pişikê bi awayekî neyînî bandorê li ser dike û nayê li pişik xwinih bike loma pişikê de em jêr dibêjin guherînên amfîzematöz derdikeve ortê. Piştî van guherînên amfîzematöz yan jî ka bronşîta kronîk êdî pişik îmkanê nabîne ku bîhînê bi awayekî asayî normal bigir û bistîne û mirov bi awayekî heta mirinê ku nepok dest pê bike kuah dest pê bike êdî vegerlêtuneyê bes tiştê em dikin tedawiyên em dikin pêşî li ber leza pêşteçûna wê girtine hemû tiştê me ev in. Beriya ji bîr bikim ez dixwazim vê jî bibêjim niha li seranserê pêncî duhêlî her sal meha mijdarê hefta sêyemîn roja çarşemê ev çalakiyana dema tên li darxistin ji bo jêhayebûnê di nava civakê de tev bidin û jêhayebûnê ji aliyê her kesî ve bide nasîn vê nexweşiyê wekavê duruşm û sloganek tê diyar kirin. Loma min jî ka duruşmek bi zimanê xwe diyar kir ji ber ku nefes bîn tê maneya jiyanê di gelek zimanê cîhanî de ez jî pêşniyara min a duruşma Kurdî ev e xwedî li bîn derketinê xwedî li jiyanê derketine. Merê mamoste bi rastî we sloganek baş dîtiye em bêjin em gelek spas dikin. Temaşevanekî me bi taybetî dixwaziya ji we bipirsim Vecdettin Kara nivîsandiye dibêje gelo dema ku kesek cigarê venexwe ev nexweşî buware derdikeve yanna dema marûzî em bêjin dumana cigarê bimêne duyê cigarê bimêne yek jî di navbera kuah û stresê de têkilî heye yanna û em bêjin beriya di navbera astım û kuahê de jî têkiliyeke çawa heye xwestiye ez van her sê bersa bipirsim wisa bi kurtasî hûn behs bikin em ê kêfxweş bin. Ji ber pirsa hevalê hêja Necmettin ez wî pîroz dikim pirsên gelek dicî de û girîng in niha di navbeyna stres û kuahê de têkiliyek berbiçav nîne lê têkiliya di navbera cigarê duxana cigarê bes navandina duxana cigarê piçekî kêm e kêmasî tê de heye em bibêjin duxana tûtinê rastir e. Çünkü mamulên yani berhemên tûtinê piro henin, nargîle henin, cigareyên elektronik henin, cur bi cur berhemên wisa henin, duxana vana hemû yekin. Loma ne cigare lê duxana ya jî dumana berhemên tûtinî em bibêjin ji sedî nod û pênc sedemên nepokê yani kuahê ev ên mayî jî wekavê genetik yanî jêr dibêjin di damara wî de heye. Ji laliyê me de ji bo genetîkê ya jî ka em bêjin ji bo irsî dibêj di damara wî de ya jî di damara me re digere hebe ya jî ka ev gazên bi zirar partikülên bi zirar wekavê jêr dibêjin ji bo qota çê bikin ew xîzikên çûçik tên bikaranîn ya jî ka di sektörên paqijê de van berhemên kîmyewî vana jî bandorên neyînî li ser tendurustiya pişikê dikin di encama vana maruziyeta vana yan demek du dirêj de nepok derdikeve holê gelek caran têkiliya di navbera astım û nepokê de kuahê de têkiliyek rast baş tê zanîn astım wekavê em bibêjin gafa ewilî ye gafa pêwê tê yan xirabtir û ciddîtir jî mixapin nepoke
چمکی استم ده هنک جاران هنک روزان هنک وقتان هنک هیامان ده تو شکایت به نخوش را چه نکه لکوه نوسایه کو کوه دست پی بکه با آوایی کی به وگر به نافبر به پیشته چونک دلزا خود لحر کسی ده هر کسی ده اف جدایه دوام دکم خاپن به ماموسته پرسکدی هی از ویجی خوازم بپرسم جان پرسیه گوتیه از بخواه نخوش کواهیمه از درمان خوشی علاج خوشی بکارتینم لیگلو ریسکا کو از بفوتبال بیلیزم هی آنتونه لورا ده بیجه از گلی که جی حز دکم ناو علاج خوشی نویساندیه یا راست رلوار این هالر گوتیه یک شی ده بیجه دمالبات آمده با آوائی که گنتیک پرسکریکا قلب راحتسزین قلب و دل هنه از دخوازم بفوتبال بیلیزم و پرسکریک چه دبی چه نابه وندکارن چه بیش نه رل وار ام ده درمان کرنا نپوکه ده کوه ده زیاده ترجیح نکن او زیاده تر جرد بیجن اینهالر ستروید او ده تداوی درمان کرنا استمه دیه لید کوه ده ام جرد بیجن آنتی کونلرژیک او جبوما ام بيجن و بيجار كاي كمينه نهار رلوار كو كواه بالنخوشياوي اثر قولي دبيجم كو كواه بالرلوار و تراوينك از وكاوي پیش نیاره که دبیجم براد وقتک نزیک ده کرم که پولیکلینیکامه ام بر راندوو لوی بنرن برای خوب بدن وی مینا بکن یان دو پرسکریکن قلبی یعنی دلی گلک جه ارسیه yani genetike her ku emru o kiloyun mirov peşte derre ev problemana berbiçav dibin derdikevin ortaya semptomatik dibin loma dema ku dest bi maçe bike dest bi liske bike ku dil ledan perçe bibe ben kurti perçe bibe bina yübe girtin yani tansiyonu üyi da kevi yani seri le bigerri yani ka em bibejin problemek dine der bikevi ava dibe de demil dest serilme bide ku ben dame jî kan bivim navgîn wî ji bo kardiyolojî berî bidime. Bere mamoste. Niha ji ber ku ez wî nabînim pirsgirêkê pirsê wî jî girîng e loma ez naxwazim zêde li ser bisekinim. Bey meyne kirin. Em bêjin herê doktorekî baş bipirse baştır dibe. Peki mamoste teşhis û tedaviya vê nexweşiyê çi ye? Alaqadar kîjan rast. Tedaviya vê nexweşiyê ji xwe di gelek zimanî de tedaviya herî baş ne nexweşiyê. Yani ku tu ji min bibêj tedaviya vê ya sedî sed çi ye ez ê bibêjim nexweş nekeve. Ji bo nexweş nekeve çi ye divê ev berhemên tûtinê neyê bikaranîn, neyê îstêmal kirin o gaz û toz û tebar û cihên bînên kîmyewî tê de divê mirov jê dûr bikeve ku karî wî bêyî maske nexebite. Piştî vê ku koha dîse dest pê kir ji bo ku em wî derman bikin çar sinifên me henin. Mesela tenê dikuxwe, mesela bîna wî tê girtin. Mesela şev dema ra dizê zêde bîna wî tê girtin. Yan jî dema li ser karê xwe bi li ser îşê xwe bi bîna wî tê girtin sînga wî tê diçike yan jî ka belxemê davêje yan jî ka zêîf dibe. Tedaviyan vana li gor nexweş cuda cuda ye niha ez naxwazim têkevim termînolojîk û pêşniyariyên tibbî ev astek zanistî ye zêde pêdivî pê nînim lê dema wexta were em gor pêdiviyên wî dest bi tedaviyê dikin lêviyê pir jî înhaler ku di nav xelkê me de fisfisk tê bikaranîn weka wî fisfiska dibêjin cûr bi cûrin ev fisfiskana niha li rex min henin dor pêncî heb cûrenin kîjanê jêr guncaw bi kîjanê lê bê em wê didin û divê ev neyê ji bîr kirin koh dest pê bike êdî naçe bes ev dermankirinên me ev tedaviyên me leza pêşteçûna wê dişkîne mixapin gelek mirovan de ev lez şikandin bo me ne karkî êsan in.
بله مامۆستەوەک داویان بێژن ji temaşevanê me re tiştek bûn bêjin hebe paşê em xatir jî xwazin li were li studya me jî mêvanekî me li benda me yan bêjin şîreteke ku li temaşevana bikin heye an na. Ser çavan şîretên ama ne tenê ji bo nepokê ji bo jiyanek bi tendurist pênc şîret ku ji min bixwazin yek jê evin bo pişika xwe ji toz û maddeyên tê hilmijandin ku dike derin pişikê biparêzin neêlin pişika we toz û tebar duman duxan herin bi taybet niha zivistanê milletê me gelek jê sobê bikartînin êzinga dişewitînin ev rêxin ya jî ka komirin dişewitînin xwarin û vexwarina xwe miqatebin bawayekî tendurist bixwin û vexwin her di tevgerê de bi çimkî niha di heyama me de em bibêjin dêya ya jî makiya nexweşiya bê tevgerî her di tevgerê de bin gelek pispor pêşniyar dikin dibêjin ji bo mirovekî niha modern nûjen ji tenduristiya xwe biparêzi divêr her roj herî kêm 10,000 gafan bi rêve biçe yan jî 10,000 gafan bavêje yan çaran niha îşevez nobedar bûm li nexweşxaneyê kuah vî şapatî zêde bûye divê maske neyê ji bîr kirin bi taybet di ciyên qerebalık de di ciyên merasîm tê li darxistin wek em vêjin taziyê dawet nîşane dermerê wilo de qedrê maskeya xwe bigirin maske gafek bo tenduristiya me jiyan parêz e maddeya pêncemîn jî ez bibêjim parzayên xwe ji bîr nekin aşiyê xwe ji bîr nekin her emir her kes gorî nexweşiyê wî gorî pêşniyarên pisporan parzayên wan cudanin divê serî lê bidin parzayê xwe ihmal nekin ez we jî ka pîroz dikim dîsa jî duruşma xwe navê salê xwedî li bînê derketin xwedî li jiyanê derketine divê temaşemanê vê qedirgiran û xwedî qarakter ji bîr nekin. بله خودی لی بهینه درکتن خودی دیجیانی درکتن هم جی به سلوگان آواز پاسی بکن مالا و آوا ایشالله بله ایشالله تماشاوان مجی جه هنگ جی به سوده وار بگیرن هلبتی داوی بلاهرن سری لی دکتر کی بدنم بجن